Kodwa kube unyaka wemkhoda lo 26. Ngiyawusaba baba. Ngiyawusaba lo 26. Ngiyawusaba kakhulu ngizolova. Kodwa uma singathandaza awulonyaka ngabunyaka wempumelelo. Amen. Ukuthule bandle. Amen. Uma singathandaza sithi Nkosi akube unyaka ukulanyulelwa awusiphethe ibane ekhanyayo singena ngokukhanya yekwe umnyama ngonyaka ophelile singena ngokukhanya lokukhanya kusihole njalo kusikhanyisele indlela yethi ikhanye kuze kuyosha uDisemba indlela ikhanye ukuthula makubasaba indlela iyokhanya njalo lesibani lesi awathi ethi amazayoni sibani sami siyavutha njalo emoyeni siyavutha njalo emoyeni handsome siyavutha njalo emoyeni siyavutha njalo emoyeni handsome siyavutha njalo kulonyaka omusha ngikhuluma njengomholi engazange ayikhetha mina ngakhetha uJehova ngimfisela isibusiso ngithi uNkulunkulu phezu kwenu adale isibusiso uNkulunkulu abe ukhanya phambi kwenu uNkulunkulu abe ukhanya emva kwenu uNkulunkulu abe ukhanya ekuceleni kwenu uNkulunkulu anibiyele ngesibane esikhanyayo uNkulunkulu lesibane esikhanya emzini yenu nalapho kade ngekho lutho khona kodwa afike ekhaya sekukhona njengomfelokazi owathi uma ngifika endlini kathi impuphu ingekho wafike sekukhona ngoba wayengethemba nezwi eliphuma emlonyeni ka-Elija ngithi nani kube njalo engathi imali ingekho kulo nyaka engayibe khona imali ukuthula bandlela akade bengalala emakhaya becindezeleka kulo nyaka kube ulala ukuthoba unyaka ukuthula lakade kuvalwe khona kulo nyaka kuvuleke ngimfisela inhlanhla amen akuvuleke abantu abami angithobe ngabantwana bami ngabantwana bami ukuthule bandlela abantwana bami ngimfisela inhlanhla omama bomthandazo babekezele baqinisele inenibekezela noma sibhodwe selinzima kodwa hlala wesifazane ohlakaniphile elithi iBhayibheli uyawakha umuzi wakhe kodwa isifulu uyawubhidliza hlalani makhosikazi okuthandaza nibekezele bomama nibekezele madodakazi asisiyoni nibekezele madodakazi okuthandaza noma sekunzima ithi ngane mangilambile uthi mntanami kulungile uzodla wesifazane ohlakaniphile usho njalo ithi ngane mangilambile ithi ngane nazi ingubo ezintsha lezi ngubo zami seyigugile uthi mntanami uzoyithola ezintsha ukuthule bandlela insalani madodakazi okuthandaza ibambelele kulo ntombazane lo sesibizwe ibambelele mama kuphela ibambelele kuyena bomama ngeke nize niyisolo manenze njalo ibambelele kuyena wabahlala ekhaya engafunwa engathandwa wahlala emzini engathandwa kepha ekugcineni wathandwa bekezelani hlalani emthandazweni nimethembe uJehova nimethembe uNkulunkulu ningangabazi uma nithandaza uye ngokuyena uthi Jehova ngizokhuluma nawe manje imini leJehova umama usibanibani imini leJehova intombazane usibanibani ngizokhuluma nawe Jehova ngize kwena gogo masango ngize kwena mina ukuthula bandlela ngobaba nabobhuti siphathe kahle imizi yethu kulo nyaka asiphatheni kahle abantwana bethu kulo nyaka asithandeni amakhosikazi ethu kulo nyaka asondleni imizi
Sizethe angahlupheki siphila. Ukuthula bandlela. Amen. Isale njalo sibusise. Awu amahla bakhangelele nophambi